大家平安，Java tutsua kajam naman, nama kajinana sulivat. Saka tutsua kajam naman, orita supuina kainua tsemas. Imazai toa tau chikir ni matai. Imazai toa tapuru katu unama sulatan. Imazai toa ita karam paju tapuru katu nusa karam. Matai fuin 16章1到12节。拜。Azwa parisai katwa satu kaya chau manches a kilingau ta Yesu a ki aung tu papatsunai ta maju tua chinimasa na kinudan a sipakalakelang a na kemasi dari vavau a picur mano teverain tia maju ni Yesu a maya tutsu no masulusurem saka na uji sa karvarvan uri madengwa adau ayamun au no kajamajaman no na uji saka na miserman uri remadi tutsu wa adau ayamun pai kemelangmun tua kina ula-ulavan nua karvarvan tu uri kemuda lakwa ini kamu na kemelang tua maraka sinisa alai tua kala nema-nemanga timun na kuya-kuya saka maru turuk situtsua na chau salingamun tu patsun tu chinimasan kinudan pai lakwa uri sipapatsun tanumu na chinimasan kinudan amina zua na maya tua chinimasan na kinudan te yona aya au vaika nanga tiamaju ni Yesu pai ka vaika zua sarasarat sama te zua tua lavuk ini ka paenet tua kematsu tua pang ibu di Yesu te maju kini menemu kipaporingavu tua zua tsemer sipapin selak tua pang nua parisai katua satu kaya chau ayayin mano mata ceng-ceng azwa sara-sara maya tutsu aichu mavangka ini katena na kematsu tua pang ayaya pai kelangan ni Yesu sa aivui ayanga ana remlaka sarwan ayanga na rumlak sarwan tua semas nekano ta pang akumuna ya malava-lavar mano ini anang kamu na kemelang mano ini kamu na paenet tua zua lima pang inarut tua mam lima kuzula chau tanu pida i cepeng anu inupua tiza tua zua manu ini kamu na paenet tua zua pitua pang inaru tua man sepatya kuzul tanu pida i cepeng anu inupua tiza aku wazwa ini kamu na kemelang tu ini kamava na pang aku siayaya ipaporingavu tua zwa tsemer sipapin selak tua pang na parisai katua satu kaya chau aya pai tua zwa tau kelang ngazwa sara-sara jitua sin ai vivu ni maju tu ini ka uri
paki pau lingau tua semar si papin selag tua pang to mavana toro parisai katua satu kaya cao sinayaya爱求开暖之嘛，新为起嘛在段马太福音16章1节到12节。都出个teman-teman sini putarwan dan ujian 要求神迹的人，耶稣的话就像直接指责我们这世代，人们心里不相信，不愿听到。这世代的人只爱看炫奇的现象与表演，只想用神迹证明教会是真的，上帝是真的。因此众多牧者为回应时代的需要，让教会里充满千奇百怪的现象，宣知预言、医治特会、方言祷告，甚至还流行去元宇宙传福音。美国牧师提摩太·凯勒说，为什么有人会知道福音，但生命没有改变呢？那是因为他们认为上帝赦免人不过是一件很轻易就能做到的事，没有什么大不了的。撒旦给耶稣的试探就是施行神迹吧，来证明你是谁。这也是撒旦给今日教会最大的诱惑。上帝已经给你们权柄了，来吧，这样做可以证明你自己以及你的上帝。耶稣说过，再也没有神迹比约拿的神迹更大。倘若我们不愿听真道，不愿改变生命，只想看炫奇的表演和神迹，不想从主的角度看事情，只想走素食路线，那我们不过是他口中另一个邪恶世代的一份子罢了。Sinai tiang cina pa papolingo tiang cin tu sua ka jaman-jaman latina na kemelan to mana sini pada zekat tenua sema tu sua ka jaman-jaman tiang cina mapulat saka tu sua ka jaman-jaman asini pa kinum lumitian ujian。对我而言，基督教福音最重要的是什么？Sinai tu sua ka jaman-jaman aruja kinum lumin satina na gemalu kinum to mana sini pa kinum lumitian ujian。萨卡盖努力，主啊，你明白我的心是何等污秽软弱。我常常口里说渴慕你，实则只想借你的名彰显自己。求你赦免我，帮助我明白你的爱，定睛在你的话语里。奉主名求，阿们。Mali-mali tu sa kadam-naman。Nama katina na misra sela nga sumupo kilaroy to mana pada dekat tenua semas da japina enen sa japa susuin ayakana pa semarau saka latina na suliva tu sa jakini adawan taja 平安